Kidkot kanyo trap National Youth Front HNYF lelitur sakatanat nongpo halo kejing sa akem kidkot jongka haki pulet halo kejing keno kidkot ka sengking atiar kanyo trap National Liberation Council HNLC. Habakran ka katway trek unaitung arhajar arpusaw kinong ilam ke HNYF kilo ang bagajing kami ubasan bor rapsang nagabakeno bude unong yarap banelam kidkot ke HNLC ka Bangladesh kalong kabamihap satya. Kilo ang baubasan bor ude udkot ka seng bladon arpos na miyay bad ude ubrio babha. Kilo ang bakat kum gajing itu kipulit kila kami namar ba ula penlep bet ka phone hakini gisni. Kahan men uba asan bor kalau ang bupara joka udai ubujus ngutnat badan mensiam banerap kibrio. Itu bagi pulit kila kami hakapor budang wan shaw school lagi kon hakapor arbaje AA kanok paisngi nagijing sa ajung na maulai jajo. Nalor uba asan bor kipulit kariboy kila kami kensai John Thaba ubasa akan ton lengka. Uba kila kanok budud kot ke HNLC balawan yo jeng hikai na Bangladesh. Ni akal yang kasang ni dap sa kata ka jing skosi skodiaw. But kani garu kom jing pantarha ng kulit ng kami kidkot ni amday isu ko siang ka banikong. But tang hakini kindat manay kidang kami kidkot ba larim founder number jing ni ako kasang ba person number hadin nang tu mi sa ka jing sa kami jing kidkot ni Barnabas jadi usaha tu Barnabas indo ada yang tu sa tempat ada yang dapat nak mulai sakan pada handi nang ta sakem soi presiden dunia na po mulai sakan tapi ni gajing peterhai kulit ngam skong tu so baligi target bet ya kaseng HNY ni hina kalian kaseng hadu mentah ngi deng ya kalenti ke badai irang burong me kaan pat nom peterha thanangi yo hadin habut yo kami ke ai coba kampalat banyak ni jingjai bro Pipin jubor justi pipa men kuberingi bangi dan mentabat kasang HNLC. Ka HNLC ngadu ba don gani ka pistok. Presiden rong ba jungi dei interlocutor hakabai dei ba gani ka kam. Tengi kum kidkot jong kasang HNLF ni don hasanda jong ingilek ba i ban kersyane i. Kawat ngi akan do ngi keren ngi kana ngi syong ya bam ya di lang ai do. Henry kamdon ai ganu nu ko benta ka jungi dei ka jongi ba ka jongki. Ni dei baitang kita kinong sunran hakabai dei ba kani ka pistok. Andai nadu bapil kani ke pistok ngantep kadik sakem turmuri ki kena seng deni ja I kum bakil ade isya kita ki brio ba wanang tai hatu ngila li ganu kam seo hadu menta kat kum ke statement ke bangila keli na ki pulet ki ong ba lakem yu ya sanbor sang dei tang nakadau ba don kita ki jing kentho ba long ta ba switch off ya ko nadu ba sakem kita ki kena hakajing ni pedok kajing long brio kajing ni pedok sakem menu kadan be kajing salia pi kajing long brio wai bom tiang bangi dei porlok te ada piwan mai kum tu kum ta la da tang na kajing switch off jong piwa de hadu kat nu benai pi hadin kat nu benai piwan ban kami kataru rengkat ha ka por ba idang le south school usan bor di bala dan kun don ktim ta manu ban pen tengi ro kini dipulit kila ong ba ni hable kat kum ko bo ta ai to compare kata ya ma pi ling ba ka ai ngi ru ngi don kalinti ke bangan ya ngi sale ai ka badan kam ngan sepet la sai hakabai dei ba ka bor ko kot ka ika bakan ai bor ko kot ngan saya ling ba kita kan handai tang kawi ka bor ka bat kawi ka kentin ka bang kuat ban ai sapo ni department kam tam mekani ko sarkar kam tam iba prostu di badai home minister semua bahawat nom peterhatan ya ka HNIF yo anda koi ka por yo kemla su bentel la kam tang ni kentin